megalayapost.news. Ka dorbar snong Saiden mendaga sengi kalayo on pri paibano ya kawe ke jingking ya kijat paiba ya ka balasna hakadong lat yausir daga bapen mang pisah naka dorbar snong haka jinglut ke balakot syaka silak tingka ya kane ke jingking ya kijat late kerpang berpensuk iki paiba nong snong kamtam ki kena skul ki bahab banyaj banyeng lembaga tiga benta ke bahab banyaj najrong jongkawa umperli ke baksam lembaga snong Saiden hakadong yausir la pri paiba ya kane ke jingking ya kijat dauba iki lapang ramba snong haka jinge don langru uba ije mertong sekretari snong nalor ki khot ke executive committee lemba ki nong snong nakaliang uba iki lapang ulopun pau bakum ke dorbar snong hi kalayu i ya kijing e bagi paiba nong snong hakate ke dong lat yausir kamtam ki kena skul ki bahab banjam lembaga te ke benta nalor kawa umperli berbarok sekata ki hab banyaj lembaga jingking malasusna daki ding bat gisit kebalaru banbu cingma bat jinge sekade yaki haba ki ya lembaga te ke caka ulong ru bade halo kene ke jinge bat ke jingma kabala bangta ikinong lit nawan nakaliang ka dorbar snong kala rahi ban mang pisa bat bantai daga jingking ke bapaka ya kabala sna daki narot bat kabala pen internaru ya ketika benta hakaba ya pisa lamang hi naka dorbar snong hakaba ka jinglut kam jinsu syakasilak tengka itu pau ke jus ben paginawa ya wala matpedep kene ke jingki ya tidak jadi mutsua kadai ha isna de kisi mulai betak ngira la belum pun belum jingki ke ba ngira anglu aslam ba agade gedong bat ka wei ke bagi kwa kalang ba ikwa hi ladang imio na ka sponsor ka baklaru lagi skip ka baklaru bagi persang berkelang di kon ya bosno bangin le ke ke bomba dan juga kam hatam ko bosno ko bat ke de pot ngi smo nak sibut bat ngi supplement bakal ngi ku ka kedok na pata ke ka dong ini na pata ki kena ko pi ke de wa mo kalong safety na pata juki bat kalong ki ku ka baksau na pata ki no tong yogi khatam na pata ki kena khulung ki bayat ba ke ki bobun ki hab banya school lang ni mut da ka badon ke de ki kalong ka long safety na pata juki megalayapost.news.